All Assam Karate Championship surihini rain koi raplia Pharman di Phualong KEC CEM marideng pen kang pupon. Ingdeng Gracer Gap thong nok bia phankar cho jai mek paman pon. Nijang Karbianglong dong kamukamalong APHLC mega rilialong rat kachitu dun Japan APHLC yudwingaton kachuningri. Arjon Pathua Klamalong football tournament ang dungiti kapatupon. Birta kela rado anuphan gardom pajolo gardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpen. Karate Association atum chepatur piponalong kasa atum cherap chetudunsi pening surhinira ingkoi rapri abaha phan All Assam Karate Championship dipu kasa stadium along kedo sarsing teron langkung habe multipurpose complex preniphai ingkoi ragathom arni pen pangcheng pongsi preniphai ingkoi ratrok nithom an paman ponpu kecheng siarni aluhiaman pen KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang chetonungsi All Assam Karate Championship surihinira ingkoi rapria phan ingpu ponlo Laso gachepate ponalong Assam angkang pen unit thom ke rapli pen bang suri ke thom rap pharo trok atum pensi chepate ponpo laso along sub junior lapen senior category atum pensi chepate ponpo All Assam Karate Championship surhinira ingkoi rapli kecheng siarni kangpu ponalong aluhiaman pen KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Minister Nandita Gorlusa MLA Bidyal Singh Ingleng All Assam Karate Association Maipu MLA Diganta Kalita Kongchunbang Vijay Gupta lapen EM Emisiatum Chetongdut আজি আসাম ষ্টেট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনে 4 দিন ইয়াত কাৰ্যসূচী আছে। 4 দিন কাৰ্যসূচী ইয়াত আৰম্ভ কৰা হৈছে আজিৰ পৰা আৰু ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ আছে। ইয়াত আণ্ডাৰ 20 আণ্ডাৰ 17 আণ্ডাৰ 15 আণ্ডাৰ 12 আছে আৰু এবভ 20 এইটো পাৰ্টিচিপেণ্টছ যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা ইয়াত আছে আৰু অসমৰ পৰা 34 জিলাৰ পৰা আহিছে 34 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে। টোটেল ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্টছ হৈছে 3,400 ইয়াত প্ৰতিযোগিতা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ। গতিকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে অফিচিয়েলি উদ্বোধন কৰা হৈছে। আছাম ষ্টেট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু কাৰ্বি আংলং স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনে সহায়িতা কৰিছে আৰু আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি ফুল কৰ্প'ৰেশ্যন এটা দিছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ আছাম ষ্টেট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এটা বঁটাটো ইয়াত প্ৰথমবাৰ। গতিকে এনেধৰণৰ স্পৰ্টছ কালচাৰটো আনিবৰ কাৰণে এটা ইভেণ্টছ আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ যাতে নিউ জেনেৰেশ্যনৰ যিবিলাকৰ স্পৰ্টছ লাভাৰবিলাকৰ কাৰণে আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত সেইটো আমি কৰি আছোঁ। গতিকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি আকৌ নেক্সট CEM গোল্ড কাপো আছে। CEM গোল্ড কাপো ইয়াতে হ'ব। তাৰপিছত অল আছামৰ বেডমিণ্টন জুনিয়ৰ ইয়াতে হ'ব। তাৰ আছাম বেডমিণ্টন মাষ্টাৰ গেম এছ'চিয়েশ্যন ইয়াৰ পৰা 26ৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। এনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগৰ ইভেণ্টছ ইয়াতে আহি থাকিব। আপোনালোকে দেখা পাব যোৱাবাৰৰ আই লীগ ইয়াতে অল ইণ্ডিয়া যে আই লীগ ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ ইয়াতে হৈছে। এনেধৰণৰ আমি স্পৰ্টছ কালচাৰৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লাহে লাহে আমি আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। কাৰাটেৰ কাৰণে আমি বেলেগ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম ইয়াত বনাই দিম। তেওঁলোকৰ কি লাগিব সেইটো অহা বছৰ 2025-26ৰ বাজেটত আমি ধৰি দিম। সেইটো যাতে কাৰাটেৰ কাৰণে ইয়াত বহুতো আছে, বহুতো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰে চেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে যায়। গতিকে আমি স্পেচিয়েল হিচাপে তেওঁলোকক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পুঁজিৰ পৰা দিয়া হ'ব। Pini preni phaing koi rake thomarni ward number 4 ke parlo rong khelan dhon sing rong hanga rongalong porthumi kongri pi hemphi kar cho dowana tumpen ingdeng crazer cap thong nok pe phan kar cho jai mek patoponlo
Bangso karcho pona theke karbia khailapen karbi kur phwa phan ke raidun ver thong nokbe rong pharpi rongbe richo kongri piatuma phansi ke thok ke jermate arkli pen archo pon bomlo sonsi peningan ke thong nokbe phan karcho ingdeng crazer cap nang pleng longlo pusi pothumi kongri pi hempi karcho adowana maipu bidial singh hanse kongri pi sika hanse pi lapen rup singh rong piatumben thanang pachini ponthu tangte bangso karcho ponadowan hai hui lang pon iksena Narlo. Kaso kapat ke nasi acor pan. Matro la niluhinya sinapakai cop tadi. Itu makai long di jingkut dia. La bagi putihnya doang malah pengen pemakan kira sinja doang. Kumbaran ni sisa doang ke buikilo la morban. Kalau pitching re hupan nam channai lah. La pilih Ya doang. kalau itu jalan pening. Patlen cina dia ngolah ke. La ke mahamai lo lapaan ke. Lan hade. Ate hadak masih hujung ni kelo. Kurtumi kuri ham khan along. Isi ningkan sekarcho. Indeng inkoira po mangso angdeng along. Inkoira po hongbe karcho. So aham khankan ini karbikur po phan akirim. Mane kurtumi kuri hempi ahin arna mahin kansi nilitum phan namethan akhei charcho nangi namethan akirim charcho nangi ko halaso ho nituhana penkhat namethan nagumun pena dok tipini angdeng maarcholo lapen nilitum aser doan aru doan talong ponlo pini asi thong doan kame dolo lapen charcho long lo lapen rapatino doan ta dolo kasilaso kewan kenang so kurtumi kuri kewan amangke elongri kei kita na dhorong pharmacy ti thelong nang ka hachi tulo lasi raso ke hachi ajone pe non itu angdeng no anda nang le mangga thong de ka cholo dan nikan se kar cholo ke apran si ke purthumi kungri apha mahang the atuji adun chu bangke lake na karbi longri ke apharman la purthumi long bangke ma bangke karbi kur pho ke char chuji lapen pli bangke isi non son rong parpin log be lapen thong log be karchu lapen pho an archu do nikan se la pini ke dake ke chok chulo non peneng kan silo mo ke son pho ke chok lo non kan pimi nang le thulo te laga koi pen ke lege cheng thulo da si pini li tum karchu nang ko ma ke lalo lapen la da karchu mong pan tum ke ron pon ke bak pon nang ke nang long ri ching hon nang the phang apharman nang ri apharman ke sini tum ke patam pon ke pon tame ni hang karbi ni jang karbi ni rewa karbi ni tura karbi hoi ke do in long arlok ke do tok anu ke do karbi an hang tame nang su tura pon ni ba pon ni siat na padon pon na khan ati ano madon pula kerlengi apan nang thang ke nang so ahim tek hin alam te ti pon nei pon su te ni pon phan ni singkha masin ni ton kardom stame la son lo lur pen stame pini to munit amuluk ke phao thekhe la ke da ton orang dan pi thepu ajok amasi munit lo kal an ke phao thekhe dalo pini akardom man ke ni tu la to de ka to man ke la son man jo si ti pon lo la kirim ti pon Kau kali langceng ten akar bitu nompu ang stami kalitang kumbulo stamen kecini adunde lasida kurpo harman lawan konsi cikimu kon lasi ini tu anikan bang sita cupon bomo lasi pini sitami laso angdeng nang rokke sini tu asaber sitami seru pino be sitami nitu milur balong ke anaso stami nitu nasi nabi pun Afghanistan ni nang cukup pun lagi. Ini putong nok bige kaya nok bige lo, lapen tapi kut mo along ke nok bige do itu tado. Kasi amin ta chini edun sita tok nok bige panong se ka kut patin hentar cukup mo. Kasi laso doan do pat bang te ka cukup angde kineng am ni tu mohat ni tu malong usan mati siden hati lo. Kasi nilip ni hang tu sami akcho bangdu sitami dak ni sitami ponlo. Lasi la so doan sitami la so thong doan na bang ke non ha ser long rom ta la so doan si pon iglo hala sala tum sitami non kuda akcho bomlo. Lasi dak ni tum sitami
là số đi van đã hàng đôi như tụi non puni hàng na đi qua rồi non cái số đi van đã hàng đôi thì đi chơi ít lắm là số pen ha sẽ lòng don còn ít lắm là pen thong nó về phan cát chụp cái nó sợ cái đằng cái nam cái gì chụp con nó clip con nó là cái mà đứa sĩ ta mẹ chụp mẹ clip mẹ là sĩ pini nili tụm sa mẹ là số đặt là sĩ nili tụm ta chỉnh được con nó rong con nó chụp con nó ăn vậy Pini preni phaing koi raga thomarni APSLC Youth Wing Central Committee tum amithang sa hemalong pherang kia mai kangni Karbi Anglong hemprek mate autonomous state 6 sidula jakong pangtang nangji jokomara tuma phan achiklo bainong pilap nangji pupencheng lok penang anake mangpen nijang Karbi Anglong dongka mukamalong non kewangji preni phaing koi rap phwarni APSLC atum reli padu ponji lasila so relia longke ongdung inglong asu akhaya radatum kachetu dun pe japan APHLC Youth Wing Central Committee tumpen kachuning report tum non kewangji Oktober chiklo tariking koira pho West Karbi Anglong dongkamukam langsudo athua klamalong APHLC pen masterly piponji tabang so program organize ke lake bothat langso LAC pen se organize lo lasi nilitum halabang so amas really kopia phansin tum binang kokma pulutang dela halo eldum chini kar bianglong arat akimang pidiani anta chunjela kar bianglong arat akimang lake hemprek atau autonomous state labang so autonomous state ilitum akachisong lake ningkan trokera plian nang plentang jong si hurkimo itum landam pulutang 1960 ningkan pen non 2024 an itu jong se hisabdam no pulung te lakharam no pulung te ningkan throkebra plian nang plentang APSLC party tum 1960 pen ang chisong bong bang bong hala suhut kopai ke lang no sono Meghalaya tum fan hemprek ipihut ini tum kelong dunde dalo athema India ke democracy country democracy ate posi democratically si chisong magi apol kita democracy men chisong dalo ta hala suhut da Karbi Anglong na pen NC lo bangke APSLC party pen hai dunde dalo hai dunde kana jok da council ke chari tum congress tum da hemprek nangji po resolution ke deng dunde dalo ama se hala susi itum hemprek nga wadu jor kelong tang hemprek sitame ilitum idam ta abarim APSLC asongja poto chipiduk si hal sudren det pusita India sarkar ke chari atum han chunildam se article 244A autonomous state provision manke alang litum manaja itum long dolo hala bangso article 244A autonomous state amendment si piniani kitam tang aningkan hot ASDC tuntame labangso article 244A amendment sila tunta सरकार चारी लोग कर दिया लोग निंकन क्रेप हो चारी era fisita atum he labangso autonomous state banke pichun de tegalo laposi ASDC ke un elopu ratu mathasi congress fan pi hai thuli lo congress da autonomous state amendment si hala tum chipa hai panos tan niंकन क्रेप हो चारी era fisita autonomous state banke apita pichun de tegalo lancho tegala congress da un elopu mathasi rat mako puthok परिवर्तन सरकार को बीजेपी फन अनिंग चिथेसी बीजेपी फन वोट पिबेन पिहाय फलो त मॉर्निंग का कैप अन के ना प्लान पानो सिदा पिनी यानी ता autonomous state lam इथेना ता पार्लियामेंट ता वेला ता काउंसिल ता रिजोल्यूशन के अंथा ता वेला लसी इतुम चिंगम लो labangso Karbi Anglong aran akar ki ke mang ke pachunja party ke akapre ka party ga gelo ke except APSLC party an cholo laso benjok rak tum chinisti ke damtang MP election ta tunga result chini lo homosti state cap including Dimaso and Andamate homosti cap itum mesken solid itum high pon lasi halabang so really ho initum implementation of article 244A labaki immediately mane na implement anji polabang so ka song labang so demand sarkar akan lasi tum da point na mitak tok lablo ho tas nomor 1 point ke lahlo dim halo subut really ho song ya point manke ke hang demand point mage number 1 ke we demand the immediate implementation of the article 244A
Indian Constitution ke top 10 labang so article 244 itum ke long nang right untuk labang so termas te implement vek nang itum ake hang lo ben hini ba ke effective implementation of the sixth schedule aron basic karibelong di masa nang cari lo labang so sixth schedule aron ting kan piniani na council tum isonat aron tada pacun jalan sixth schedule aron ateng ben kam iklen kle tan chok si piniani il tumatia itum ake itum longri ke virang sang tum pin themang six sidul ron ke charge agi kana posi electoral rule tak salam bek ni pota tum salam ahidel six sidul aron ting ben kengkam chior jese longle apu thak aron ke salam chakong itu hanang pilo six sidul pen sidal bangso longle achakong ta aron ta pinyan net salam lela itu han aron do pik ang bong pen ko forest apu thak itu aron ke salam chakong do halata itu hanang pipi is lahai aron do uang bota ithe isi nat aron ta pinianian council kecari itu public pedia laki nintu pemiala lasi itu tegam no six silu aja kong harja ke transport piniani itu political aja kong tami bang senang tijok lo itu ekonomi aja kong tami bang senang tijok lo itu masam tin tami bang ada den situ ini tegam no landam senang pini ning hang den penta council tum aja aron ta dak harja kong dalo athekel halo itu political aja kong ke tangalong situ ben tangka mahapunon itu melong gawe laki bang ada den situ itu dipuai tilang karbe no angkang pi market langdam itu telongji komat atum si dokan di Harvard kom cenglo galama kom cenglo asontin komat kan bang sen ni lapo tum takan teknologi itu ekonomi ke bang situ lo pun itu ke sakor si nang mang lamasi laki akapre kelo laki six sidul aja kong kecajang ke pena polo lasi hala soal ni tum six sidul arun ateng pen implementation vek nang iku tum labang sore li tum kecistong pedo po lapen ki kar Green Hills Sport Society atumpen chapatru pipongsi Karbi Archon Pathua Klamalong Ingding Ethom Football Tournament angdungiti kapathupon Bangsolong Signing FC pen Obiching Tour FC atumpensi pathupon lo Signing FC atum kapathuke thekmu chodajok bangso angdungiti alongpen chepahai pondet lo Bangso Green Hills Sport Society amaipu longki rongpi pen kongchun bang Bidya Singh rongpi atumpen laso football tournament ke chengpen ki jut an langchari ponlo laso angdung ki tiga pathu ponalong aluhiaman pen West Karbiang Long Sport Association a kongchun bang Winchester Ingti Senaini Lems Chairman Moja Singh Teron Amri Sport Association amaipu Matthew Sten KSA Amri Branch amaipu Tenbring Senar Karbi Archon SGB Bidya Singh Rongpi Karbi Archon Rongasarpen kaprek manpeng keduatum cetong nungsi laso angdungiti football tournament angdungiti mesen pen pachun pon Amri pen Hemari Bongrum Karbi Long Berta ini lalu militum Green Hills Sports Society ay bangsa patut pon lo ini pinengan ke militum nangkan ke thoman ke chok lo nangkan thoman ini pen ni pain korai isi pen pancing bangsa ini ni pain korai ni an final match mate ang dungiti militum dak seperti pada pon lo Kaduwe ko ana tim sone kaduwe tim cap do Pini labangso angdung kiti ke pathu ponalang komada tumse kachi pahai ponla lapen komad mat angbong se kachi pola oh ini angdung kiti mate final match along seperti pon bangke Shining FC lapen ke Uwijing Tour FC tim lapen mambol se pathu pon lapen bangke hai pon bangke Shining FC tim se hai pon tangte nang la so ke pathu aputhak non oviki mi tumphan nang lihin pen ku pini advice pachini ima oh lalo nili ini tumphan kapachini ji bangke lalo ye itum bangsa hawar bangke itum kapa phihuk kela nathu pusta phihuk la asi nili pineng se bangso organize long ar pugithe bang pineng se ke dengdu na setene nili kabot ipon ji ning dolo lapen tewang ji lang abang te lan se tournament themu chot ason dipon thek son te busi nili ninga lo bangke kamathar se ni tum hanstane un an pan bani le jirap chitu de ni bangsa ni sik jema
Itulah bilong pakai itu bahan isi kopai lo lapen itu bangalong ta Charlie ni kedang sot kasi ning penengan indeng thom lo lang tunda Green Hill Sport Society pen la so helap bipon lo kasi muneng sene an semi muchot iklami phan ni tumin tame amri sport lapen best ka dong sport sim ni tum kerap lapen kerap itu phan tum tame siglo idi sore lapen kenagi asona tum kerap tu phan si siglo lapen dak tim tum bae lapen dak komite tum sen iklam kidang phan implementa bae idi sore iklang pon ko Pinya Berta Lansi Kangton lo Kardong.